Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila ban lej puli da ka education loan. Pila ban chukol ha number khandai nyo saw san rio pranon lani khandai pran rio license an riway khandai pra. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit bha benar kam daka Oswell su hila banyo na barok kidukan UMLA jong Voice of the People Party na North Long constituency uba Adelbert Nongrum ulakam bag roster system kadang Jingïatakhuh bag reservation policy hau kurwa video belapha syakilat pathai khubuar hak arpnyu terik julia arja apulai uba Adelbert Nongrum ulaong Namar bag roster kalai takhu bag reservation policy Dewan Pencana yak roster system lani Dewan Penthamai no yak resolution kabala penmi hak khar arterik ukulalengkot khat khandai spa nyopuar hak ju ko por ula pen paru jing persya ban pharu yak jing ai jingmut halor ka dai bag jing penbai thamai jong sarkar yak office memorandum halor ka reservation roster kabala penmi hak khat sautrik julio araja apulai ani ko por kumono mikma ngamla banchu sangam hadin ba ngai yang ni ko order ka ba pass number government of Meghalaya ka bri ka office memorandum ka khar sautri banai june arjar pulai ngamla banchu sangam nga sodei ba haban highlight ba panpa sha hipai no song shnong jong ka jala ba ka don yu ni ko en ngilap makajin pangalap ba ngasel ni ta kijing duna Hagapidai barkanika quantum of reservation. Hang nila pau lemani ko OM bataka reservation of posts. Kaban conflict no part kabai yatingku no part. But kanika resolution jong state reservation policy kabadai kan arterik January ka kandai no puar. Tingas ngo bakidi ki arterik yatingku. Kadkom kanika kan arterik January nai ka kandai spa ni puar kadai ka reservation of vacancy natrai pa ba pisotu ba ke vacancy ke post kapan kan mau yang apa hosnem balik ngawanra kum ka adjournment motion mala persya ya kan po assembly halo ka jikting ko kan jindon kata ka conflict hapring kata ka reservation of post and reservation of vacancy lengam shamla yo ban penpau ban pensyai ba nama ka jibam don ka number tinrei layak kepor ba mata kan kilunti ban ko OM ka ban kan penbahano dengan i bastil kan ko government KMDA 2 bar MDA 1 kan keju bastil kidang mislead yo pai ba andeng om tangkan ni ba they may mislead the people or the youth but not me kini kidei ki advertisement jong ke MPSC halor ka post jong ke MCS ka vacancy jong i khasi jaintia kadai tang khatwai tli kat ba ka vacancy jong ki wai pat kadai hadu khasau tli ka MPSC advertisement habade ka post jong LD Meghalaya secretariat ka vacancy habade ba khasi jaintia tang laipu pratli kat ba ki wai pat hadu sau pulai habade ba advertisement jong ka central recruitment board naka Meghalaya police habade ka post jong UB constable khasi jaintia vacancy niyo tang shispa nyo kan ba kiwai pat hadu shispa arpuar ka post jong AB constable khasi jaintia vacancy kadai tang arspa arpuar kan ba kiwai pat hadu arspa laipo kandai habadei bat ka MPSC advertisement halor ka post jong veterinary officers ni pai shaka vacancy jongi khasi jaintian yo tang khandai tali kat baki wai pat bu khalai tali ni pai biam shaka MPSC advertisement kabare jong JDA sket JDA kabare bat ka vacancy jongi khasi jaintia kadai tang arpusan tali kat baki wai pat hadu lai pupra hatu ngako adbu kajing kali biam ba dada piong ba la penjano
Larang kami isu apa kan ka OM jong 14 June 2023 ha pwede buat ka detail of backlog reserve vacancy. Dia boleh pat kini kita ni aduh mentah. Larang kalau ngata kadun lagadai kumba fila delete fila pendam no nakani ka OM ba kamdon siu kata ka retrospective ka de ka prospective suba yakini ru ngasmo ba government ka di ban simu jika clear ba ka di ban re-advertise piang dan dia ban cancel no pan kani tekei bang ko an pen pau kani ka de sya ka ba ni numla ban sya pen bit numla ban nget kata ka government ka ba ong ba nin pentri kam nin chnai ku em na ka ka prospective effect de kani still ka no ka retrospective effect but kani ru ka pau shy bit ba ka compensatory policy. Tangan one check point number 2. Jong ni ka guidelines of OM. 14 June 2023. Pi haba ngasim ya kani habang saman pule ban wat banya. Kani ka OM 14 June 2023 ngadai ru ban compare ya kani ka 10 Mei 2022 ka OM kani ru. Tinre bang pej banya abisar kini pro artali ngalap baga guideline B4 kani ka ongba no gap shall be left in completing the roster. Tinre kat bang apa kani ka OM 14 June 2023 kamdon show. Ti ngamuk 8 jam. Tinre ngahani ngalapan perkat ngadang perkat mutai ngabakla manga. Tinre nga persangkot balik lembaga central guidelines. Central guidelines su kelakaran syai ba no gap shall be left in completing the roster. Kata lakaran ba syai. Di abang akan ni ka point number 2 ka preparation of roster. Preparation of roster kawan ini kolom kraman syai ba. Ya si bantip kan UR kita on reserve kitab kumno nata ka khasi jaintia kumno kitab nata igaro kumno kitab telada way na print jong kila si sibu ngisi munuksa kum khasi jaintia ngimla pan tab. Ti ngimla pan leave blank. Ngimla pan syui no bersyui no untuk kram da pendap. Hendai katkum bani ka OM jongka 2023 ka kalajak no hendai habang apai pat syaka resolution jongka khatar tarik Januari kan khandai spa ni puar kalakaran syai pe balada mdon ki candidate ki belum suitable mo ki bala ban ki bamla bakin thep ba kata ka badai jong ka benta ka jongki lese garu dan khasi dan on reserve tede ban pendak da menur tinrai habang ala bangasyem bala delete la penjak no ya kan dia hakani ka OM Karsau June arpu apply kan dia kadai with a intention dah kajing temu kabangam tip ke ingbadan sandar what's there behind the scene ti ngangit sekian ba upai ba ayun bisa bar government rukan shin bigi kali halo ni penta pi mantangan po ya ka point number 3 kani kat ko guideline B at para B6 but para D2 kani ka keren siapang ka principle to be followed in preparation of reservation roster but ka para D2 ka bakaran dulu ka initial preparation of reservation roster siapang compare ya kani ka 14 June 2023 but ya kani ka 10 Mei 2022 ngai bakasyubyang ngam bakabyang ngai bakasyubyang tenrei nginum klet ka sarkar ka ada patha ya baru ke department sisna menshwa ban prepare ya ka ban prepare ha ko bidai ban compile ya data na ka banta ka backlog vacancy di namar ta kadao kani ka objective jong kani ka OM ka bangina community ka dei namta ban trikam prospectively mde retrospectively but still kani ana ban say ban perkemau ban bu jingkali sarkar haka point ke balai ngada ban perkemau mantan ba kani kawanra ya ta ka chuno silia lemba ni maintenance of reservation roster kani ka point ke basau ke bangkuak pan pau kani relay sangap ba ko kon samla kham tam ba jai pelu ko koi ke bangkuak pan pau ko lomba kani ka point ke basau kan wanra ong tang ya ta ka chuno silia ka wanra ki jingma ba ke jingman sao Hagaba Karkum ka guideline F at a district level or sub-divisional level. La determine lemba ka OM ka badai ka tarik Disember kar kandai spa new war.
kani hakajing shisha lakren hakabade saupo persen nakabanta ki garu khasi jantia respectively hinrei lawan rapat akawai pat kabanta ban combined reservation of 80%. Tegani ka combined reservation of 80% ka ba ko apan pau sai ka daran ni kan kum batho ani ba kan pentrai kam hapo garuils barokui 80% nakabanta ki garu hapo garuils nakabanta khasi jantia 80% tang hapo jowai pada po selo tekajing keli mata ngakwa ban keli comment kumlopat. What about other district like West Khas Hills, Southwest Khas Hills, kumapo Riboy district, kumapo kiway pat kibenta choka Janta Hills. Balay lapau tang po jowai pada po selo habale gani ka 80%. Manu bersim ya kejeke kli halor jong kani ka new OM ka bale khat South June 2023. Kani kalong highly objectionable but highly questionable.